Punopo Kurumjari 8 July 2022 Hanagi Japan Prime Minister Rinana longest serving Prime Minister of Japan Shinzo Abe Namina Captain assassinate Toki Hatki Masiki Togosina Petri Pomada Yam Soiki Hanga Poinaki Maram Kiataki Hamada Japan Gumbaleva Amada Sigumatosi Yam Tanga Tueva Japan da gun violence create Yam Tina Loy Maram di Japan gun laws Sukimatic strict 2021 da Japan da shootingi incident Tara Toki Masida Nipa Namana gangster Gamelinaba Madam Ama Siki Marina Soki 2018 dagi Hujipaugi recording matamda Mio Mapan Kaktamak Nomina Pana Seki Haibasi United States ka Yingna Matamda Makogi Mio 39,000 henba gun dead oiki Masina Tali gun bearer si Japan da Kamanate Yam Tang Topa Togo Navsi Gun ownership ki matang su Japan zero tolerance policy ni Japan ki population asi charangna 125 million slomni aduga lanai oina license gun na subnagi 3,77,000 kaktani Masi 0.25 gun per 100 people ni aduga US kina 125 guns per 100% oy license gun pai si Japan da yamna aruba mak oibita natana yam sangba process ama su oy ton by step 13 pass to over mathok tai written test mental fitness test clean sheet on drug dependence background check employment history bank balance check maka kya ma yauriyo mayam si pass to over tung da license gun pai we police power on duty kakta da gun sinawge yawalai off duty da strictly prohibit tawi nongoi pai we ade maram sina pitrebi da khwaidagi peace oina level lewak singi manung da Japan top 10 manung chalibani ani so maram da sigumba political assassination asi hojiki matam da yam tang thoi maru oina developed countries sing da last time asigumba todo asi developed countries sing manung da political figures sing da 1986 da Sweden da thoki Swedish prime minister bu assassinate toki assassin adugi pandam na karino Shinzo Abe karamamino magi political journey na kamdaukiba maru oina India gi relation na kamai tokiba haibna singma mayam asi video asi dai khangina si Shinzo Abe Japan ki Liberal Democratic Party LDP ki leader orami 10 July 2022 da Japanese Upper House election leona madugi campaign chatharami makoi ki political candidate amagina Central Japan ki Nara City asida ayuki pung 13 makhairam tawa swaida mangna street amada wangang ni da tunglumdagi miyo amana yamna nakna handmade gun mana anirak mongda kapki Shinzo gi security team sule adubu makhuna check tonaba natraga barrier amata thamamde nongmaina kaabla tungda miyo duna chenaba hona ki hari magi security team na ipa sibu phaki ma hoji police custody da lady yam nangak libadi hariba meeting asi supnagi nomo walingai da te 7 gin midang da khudakta lepki meeting ni hari to kram ne sasina duna policy panglibuna haibisini Japanese news ki report matungina nomoi palaba tungda Shinzo Abe cardiac arrest tauki amadi aksham da soki loinana helicopter sin aduna hospital pokotki pumanga hen operation sataki adubu makan bading amkide hariba mihatpa assassin asigi mamingna Tetsuya Yagami kawi chahi ni phumathoi shurba hana Japanese navy ki lanmi ama su oremi hari sida yam nangak libadi mahang hari meyat sigi matang da kai political motive amata lite amadi haiwe miyo asi politically active oiba miyo masunate Yagami gi matungina mangna mihar asi Shinzo gi mamangi policy bu yaning dabdagi tokibni haina sahi khragi mamangda mahaki mama asi bankrupt oiki maramdi mahaki mama na pesa me mama religious group amada donate toki hari haiwe religious group asi Shinzo Abe na allegedly promote toki mehar prasina makatan hari haiwe religious group asi gi leader bu hana hat pa asi mahaki plan ni dubu madu tobungam kidi aduna Shinzo Abe bu target oikibni haina Associated Press na report amada su hari ba assassin asi Shinzo Abe gi political ideology da su karigumba problem amata leitena todo asibu Japan gi prime minister Fumio Kishida na condemn tawrana hai asigumba amthiba mehar barbaric and malicious orba todo asi kadungda tolerate tawroi haina masi khoi gi democracy gi foundation gi mayuktani haina tongan ba world political leaders singna mehar asibu condemn tawragli US Canada UK loinana India na su India gi prospect amuk yengsi India gi oina ruling party su opposition party su ama toiba mongda condemn tawri almost every Indian sing gi oina di yam positive image ama oina leri mahaki tangda India ga yamna pham relation kya lekhi maramna India gi prime minister Narendra Modi na mahaki statement da hairi Shinzo Abe bu global statesman outstanding leader and remarkable administrator ni haina loinana condolence pangtoki opposition leader Rahul Gandhi amadi Arvind Kejriwal gi su masigi manaba response ubu pangki mahakpu thakatpag loinana India Japan gi strategic relationship ta hena mapangal kan kharan ba chobun thodang loki haina tasengdi India amadi Japan ani gi strong bilateral relationship leiri basibu hodoki badi India gi former prime minister Atal Bihari Vajpayee amadi Japan gi hanagi prime minister Yoshihiro Mori ani August 2000 da Japan gi prime minister India da laki asdahan boina global partnership in 21st century hodoki next milestone da April 2005 da Japan gi prime minister Junichiro Koizumi visit toroki India da asigi tungdagi India amadi Japan ni markta chai khuding oina bilateral summit tawduna lagli loinana December 2006 da India gi prime minister Dr. Manmohan Singh na Japan da chatki masida India Japan gi relation asi hena kumang sakhanki masina global and strategic partner da onthoki India amadi Japan relation bu Shinzo Abe 2006
2006 दा अहान बोइना जापान की प्राइम मिनिस्टर ओइकी अगस्त 2007 दा इंडिया दा लाक्तना पार्लियामेंट वांगकी लोइना क्वाड की फाउंडेशन लेटोकी हौदोकी क्वाड ग्रुप असि लेबाक मरी इंडिया जापान यूएसए अमदी ऑस्ट्रेलिया पुलगा सेमखिबा कोऑपरेशन ग्रुप अमनी सेप्टेम्बर 2007 दा शिंजो प्राइम मिनिस्टर फमदगी रिजाइन तोकी हेल्थ इशू न मरम ओरगा अल्सरेटिव कोलाइटिस हारिबलिना आसिना नाकी अदुबु 2012 दा शिंजो अमु हन्ना प्राइम मिनिस्टर की 2012 तगी 2020 फाउगी मनुंगदा महक इंडिया दा हमलक लाकी जनवरी 2014 दा महकना हानबा जापानीज प्राइम मिनिस्टर ओइकी इंडिया की रिपब्लिक डे दा चीफ गेस्ट ओइना सरुगाबा यमना क्लोज ओवर रिलेशन महकना प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह गा लेखिबा अदुगुम मकाताना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गसु थमकी दिसंबर 2015 दा अमदी सेप्टेम्बर 2017 दा महक इंडिया दा लाकी महकमना इंडिया दा लाकीबा जापानीज प्राइम मिनिस्टर अमा फावलिट्री हौजी फावगी ओइना सेप्टेम्बर 2014 दा इंडिया जापान अनि रिलेशनशिप असि हेना अफावा लेवल अमदा वंखलाकी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप ओइकी हाइबा रिलेशनशिप असि नाम वाखना बाहुकी सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी बुलेट ट्रेन की मतंग लोइनाना एक इस पॉलिसी मतंग दा 2014 दा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जापान दा विजिट तौकी मतमदुदा इंडो जापान न्यूक्लियर डील असि अनसर्टेन ओइरी अदुबु शिंजो अबे गवर्नमेंट डील असि माइ पान बंगकी 2016 दा डील असि साइन तौनकी डील असि मतुंगिना कंट्री अनि असिना न्यूक्लियर एनर्जी बु पीसफुल यूजेस दा कोऑपरेट तौनगने हाने यानकी 2017 दा मसिगी एग्रीमेंट असि थबक तोनथोकी अक्टोबर 2017 दा चाइनीज एग्रेशन हेंगलकी बॉर्डर एरिया दा इंडिया की डोकलाम की इशू ना चिंगबा यासिदा मसिदा शिंजो अबे की आइडिया ना क्वाड ग्रुप असिबु रिवाइव तौनबो हौदोरकी लोइनाना नवंबर 2017 दा मसिमक तौकी इंडिया जापान यूएस ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियल सिंग मनाली दा मिफम फंकी हजोजकी मतमसिदा सु इंडिया चाइना की स्टैंड ऑफ के आम तोखरे मैम नायना कंबिरौनी बॉर्डर एरिया सिंग दा 2013 दगी हौजी फावदा पब्लिकली नोन स्टैंड ऑफ मरी रक तौखरे अप्रैल 2013 सितंबर 2014 जून अगस्त 2017 अमदी मे 2020 दा याम इंटरेस्टिंग ओइबदी शिंजो अबे अमदी जापानीज गवर्नमेंट इंडिया की माइकी तलेब की हाइबा स्टैंड ऑफ सिंग असिदा एवरी केस दा चाइना बु क्रिटिसाइज तौकी लोइनाना इंडिया की अहानबा बुलेट ट्रेन मोदी गवर्नमेंट की मसिसु जापानी कोऑपरेट तौदना पाखतखिबा प्रोजेक्ट अमनी चाइना की इन्फ्लुएंस दा काउंटर तौनबिनमक्ता इंडिया अमदी जापान ना जॉइंट प्रोजेक्ट के आमसु प्लान तौकी मालदीव्स अमदी श्रीलंका दा मरम के आसिदगी इंडियन गवर्नमेंट ना शिंजो अबेबु 2021 दा पद्मा विभूषण अवार्ड पितुने काय कुनवतकी हाइबे अवार्ड असी इंडिया की सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नि शिंजो अबे पॉलिटिकल फैमिली दी हौर क्योमे मनी मा की फैमिली दा प्राइम मिनिस्टर याउना जोचोवा फम पाबा मियो के आमसु लेख्रे मा पोइपोपा पा सिसु जापान की फॉरेन मिनिस्टर ओरेमी लोइनाना शिंजो अबे जापान की लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर मसु ओइरिबनी 2020 फाव मार्क पीएम ओरेमी अदुबु हौजिकसु मार्क यामना ह्यूज इन्फ्लुएंस ओइरी करेंट जापानीज गवर्नमेंट शिंजो अबे की मेटरनल ग्रैंडफादर हानि प्राइम मिनिस्टर नोबुसुकी किसी यामना चौवा थौदांग लौकी एलडीपी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी निकटपदा 1955 दा हाइबा पार्टी असि शिंजो अबे की पार्टी सु ओइरिबनी मतमदुदगी हौरगा हौजिक फाव जापान दा पार्टी असि की पावर गवर्नमेंट सेनु लागली सुमनगी अपिकपा पेरियड अनि खंगनतना शिंजो अबे बु तसेंगना karigidam hatkhriba हाइबदुदी ngaiba tari yamkumna investigate tawraba tungda soidana khangлагani loinana mana laikhidrabada india japan gi relationship ta hongba lakadra lakloidra haibasi hangba yaba famni let's hope for the best and may his soul rest in peace atang sita ngasi video selection jage ina ngaki matamda soikilan kibiyor gasu mem pixel chawna pigni tungda kanarba topic ya amas pudan laksage channel subunu review support to go in like share amadi subscribe to ko bignu purang purang manai kono kurumjari